abakunzi ba F1 rero nagira ngo basuhuze mbabwira ngo we back kabisa after very long time. Tudakora ibiganiro hano kuri YouTube channel yacu kuri aka channel, ariko ubwo ngubwo mwana byibwira kuko nyine ubwo season yarangiye nta kindi tuba dutegereje ko indi itangira. Hanyuma rero season yo nyine yatangiye kabisa, season ya Formula 1 yatangiye. Yatangiye mu gihe cyashize mu byumweru bibiri bishize, batangira aho bita Melbourne, aho ngaho ni muri Australia, ku mugabane kabisa wa Australia nibwo yatangiraga last week. Itangira rero amakipe yose uko yasoje umwaka ushize ahari, ariko hari hiyongereyemo ikipe bita Cadillac ndetse n'ikipe bita Audi ikaba yari yajemo isimbuye ikipe yahozemo bitaga Kick Sauber. Hanyuma uyu mwaka ntago yaje, ahubwo hajemo iyo bita iyo nyine Audi F1 team. Nuko ngo rero amakipe ubu ngubu cyangwa se so bita za constructors zari 11 n'abashoferi 22 nyine nkuko bisanzwe. Nta transfer nyinshi zabayeho, ariko abakinnyi bagiye basanzwe bakomeye bagumye mu makipe yabo. Ba Max, iyo Max akiri muri Red Bull, Lando Norris na mugenzi we Piastri batwaranye McLaren ibikombe byabo byombi umwaka ushize, baracyari muri McLaren. Ferrari, Leclerc ndetse na Lewis Hamilton bose bari muri Ferrari yabo. Turaza no kugarukaho Mercedes igihanywanswa kirimo hano none isezo Mercedes. Niba abantu bibuka Red Bull ya 2022, niko Mercedes imeze. Ni ifite imodoka abantu bose batangiye kuyishyiraho ibirego bitabaho ngo rimira cheatinga. Mercedes irahari n'abahungu bayo Antonelli na Russell. Rero tugitangira kwanza muhita mubibona yuko muri Melbourne George Russell atwara Grand Prix yabo yo muri Australia, akurikirwa na mugenzi we Antonelli ku mwanya wa kabiri. Hanyuma habona kuzaho abashoferi ba Ferrari aribo Leclerc yaje ari wa gatatu, Hamilton aza ari wa kane, Lando Norris yaje ku mwanya wa gatanu, Max Verstappen aza ari ku mwanya wa gatandatu. Abantu bose barikanga batise Max utangiye ku mwanya wa gatandatu no muri qualifying byari byagoranye, ariko abantu ntago biradukanga cyane kuko Red Bull twabonye ko muri uyu mwaka ifite imodoka itameze neza cyane. Hanyuma rero ku mwanya wa karindwi hajeho akana kakongereza bita Oli Biman gatwara imodoka ya hasi, mu gihe Arvid Lindbergh utwara Racing Bull nawe n'umwongereza yaje ku mwanya wa 9, yaje ku mwanya wa 8. Uyu nawe ni mushyashya, itabona n'amanota ye 4 kabisa kuri race ya mbere. Byari binara marishima nk'watwaye igikombe. Hanyuma Gabriel Bortoleto, uyu nguyu n'umunya Brazil twari imodoka cyangwa se ikipe ya Audi. Nababwiye ko Audi ariyo yaje mu mwanya w'ikitwaga Kick Sauber, nubundi yatwaraga Sauber umwaka ushize, ariko uyu mwaka yabaye Audi F1 team. Hanyuma wafunze top 10 ni Pierre Gasly mu Faransa witwarira Alpine, ni wabonye akanota kamwe gahabwa umuntu wabaye wa 10. Hanyuma gora ku mwanya wa 11 kugeza ku mwanya wa 22 ko basigara abashoferi 22 bo nta kintu babona. Iyi rero Grand Prix ya Melbourne ya Australia isiga itweretse yuko amazi none atakiri yayandi. Ubu ngo abantu barimo barayoga magazi, kuko nyine wabonaga ko Mercedes irabarusha cyane. Ferrari iri gushaka gushimashima, ariko Ferrari cyari kure gusa izindi ziri hasi. Hanyuma rero bava aho ngaho muri weekend bari aho bita China, mu mujyi bita Shanghai. Niho bari berekeje. Aha rero muri China haberamo amaresi agera muri 2 tumaranye igihe kinini hano kuri channel barabizi. Hari imijyi imwe nimwe bagenda bageramo, hanyuma bakagira iyo bita Grand Prix race nyine isanzwe, ko mbere yaho bakagira n'akandi kantu ko kuryoshyanwa bita sprint race. Abari akantu kenda kumera nka 1/3 cya race, nako kagira amanota yako babanza gukoraho kwa gatandatu. Hanyuma ku cyumweru bakajya muri race, ariko n'utwo tunota twako karese gatoya natwo twabaye. Aha rero China naho hari haba ako karese bita sprint race. Rero niko bari bahereyeho. Tumanuka muri sprint race, abantu bati noneho tureka turebe iki, ariko abantu benshi nta kintu bari biteze cyane. Gusa muri qualifying abantu babona Mercedes abashoferi bayo Kimi Antonelli aje ari ku mwanya wa kabiri, mu gihe George Russell yari ku wa mbere muri qualifying.
hazaho n'aba Ferrari, turavuga ati bigiye kuba copy paste, gusa muri sprint biza kuba byihinduranya. Kimi Antonelli aza kugira ibibazo, aza kujyamo. Urumva uyu nguyu ni umuvubuka, iyi ngiyi ni season ya kabiri ari gutwara muri Formula 1, yaje kuyoba agonga abantu, aza gusoza ari umwanya wa gatanu. George Russell ariko nyine ahita yiyora. Ku mwanya wa kabiri haza Charles Leclerc, hanyuma Lewis Hamilton aza ari ku mwanya wa gatatu muri ako ga sprint race. Hanyuma Lando Norris wa McLaren arikamata nk'umuntu ufite iki gikombe kirimo rakidefendinga wa gatanu. Kimi Antonelli wa gatanu, naho mu gihe Lando Norris we yari yabaye wa kane. Umwaka abonye kano kanuza nta n'amanota menshi kagira, uwa mbere abona amanota 8 akarusha inota rimwe, uwa kabiri bagendana barushuka rimwe kugeza ku wa 8. Hanyuma rero kera kabaye haje kuba qualifying ziza kuba ntuza. Kimi Antonelli aba umwana wa mbere ubonye pole position, ari mutoya cyane kuko ni waje kubona pole position muri qualifying za race nyirizina. Azibona afite imyaka igera muri 17 n'indi minsi mike. Hanyuma ariko nyuma y'iyo record ye George Russell aza muri inyuma. Hanyuma Lewis Hamilton na Charles Leclerc nabo bari inyuma, ariko aho ngaho ni muri qualifying. Ngo rero bavuga ati uyu Kimi Antonelli abonye pole position, ariko muri race urumva iyo ikipe ifite imodoka nziza nyine irusha izindi zose y'uruhanyanswa nk'uko baba bayita ngo ni beast, baba bavuga ati dufite abashoferi babiri, ariko mu bashoferi babiri haba hari umwe w'umukongwe n'undi uri supporting. Cyakoze nko muri Ferrari ho nibamo kuko hose yaba Lewis Hamilton na Charles Leclerc bose ni aba superstar, ariko nka hano baba bafite Russell na Antonelli. Bavuga ati kuba dufite imodoka ikomeye bivuze ko Russell ari ugomba kuzatwara yo bita driver championship, hanyuma Antonelli kaba karaho kagenda kamukuburira, ni kuba babiteganyije. Ariko rero Antonelli yaje kwikamata, uri kumva, arangije nawe ahita atwara iyi Grand Prix ya China, anayitwara ari very comfortable, nta kosa ntaki. Ubona yuko yanarushije mugenzi we cyane George Russell aza ari wa kabiri. Hanyuma Lewis Hamilton aza ari ku mwanya wa gatatu, mu gihe ubwo Hamilton yari arimo arabona podium ye ya mbere, turaza kubigarukaho, mu gihe Charles Leclerc yahise yibonera umwanya we wa kane. Naho kakana ka Kongereza bita Olibimani kaza kwitwara neza kabisa, kaza ari aka gatanu. Olibimani ni umwongeza gutwara imodoka ya hasi. Iyi ni imodoka ikorwa n'Abanyamerika. Ushobora rero kuvuga ati wa gatanu se turi kuvuga abamapodium, wowe ukavuga ngo wa gatanu yitwaye neza. Hari izi modoka za hasi, ari imodoka ziba zidashaka ibikombe bitewe n'ukuntu zazimerezo ziba zishakira amanota kugira ngo zize mu myanya myiza nyine, kuko Formula 1 it's all about nyine promotion n'ama ad. Bese ni nk'irushanwa ariko riba ririmo kwamamaza cyane. Iyi modoka yawe byibuze iri aho hafi baba bayishimira. Uyu rero Kimi Antonelli, uyu nguyu ni umwana w'umutaliyani, akaba yaraje hano muri Formula 1. Bamwe bamazemo season 2, yaje anavuye muri Formula 2 na bamutarushije Formula 3. Akaba ari umwana wagaragaye kuva kera ko afite impano. Toto ufa kimara kubona yuko Lewis Hamilton amucitse, aho kugira ngo ajye kuzana abandi basitari, yagakozeho nka Gambo ajya kwizanira kano kana. Abantu hamugase wiyuza n'umuntu uri tayari, kuko Mercedes aba ari ikipe ikomeye, ibigomba kuzana driver nyine uri experienced. Ariko Toto Wolff usanzwe uzwiho kureba nyine impano akazimenya, yaravuga ati reka ndajya kwifatira kano kana. Akangaka rero bigaragaza yuko kuba yarakabonye nako gatangiye kumwishyura, kuko ubu ngubu George Russell amaze kubona yuko nta security afite, kano nako kari kuri driver championship. Niba ni Grand Prix ya mbere ya Australia yarayitwaye, hanyuma iya kabiri kakaba kayitwaye ya China, bagiye Japan, ubwo naho ni imiguruko nyine. ubwo ngubwo neze ko George Russell abonye ko ishyamba atari ryarinde. Hanyuma rero muzehe Lewis Hamilton abona podium ye ya mbere muri Ferrari. Uyu ni umwaka wa kabiri. Umwaka ushize race 24 zose yabuzemo na podium nimwe, usibye aga sprint race ko muri China yigeze gutwara, ariko ubundi yari yabuzemo podium nimwe. Abantu kabisa batangiye kumutakariza icyizere, nawe ubwe harawe yigeze aravuga ati yawe bigeze nsege mbona ntacyo maze kabisa muri Ferrari, nibashaka bishakira undi mushoferi. Yarabivuze muri interview, sinzi Grand Prix yari yaranje muri izi nkeshe 3 zanyuma, niba ari ya Miami, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aravuga ati wapi tubungubu ntacyo maze, ariko byibuze urabona yuko atangiye kuza
ibintu byatangiye kugenda neza cyane. Rero ni ukuvuga ngo muri Formula 1 ni uko nguko ibintu bihagaze. Ni ukuvuga ngo rese ebyiri zirarangiye, nta yindi kipe yari yabona umwanya wa mbere cyangwa kabiri muri izi rese usibye Mercedes. Abashoferi bayo nabo bari guhora babona 1 and 2. Ni ukuvuga ngo ikipe iri gupfa kugaragaza ko ifitemo akantu ko gushaka iyo gahunda ni Ferrari. Gusa Ferrari iracyari inyuma cyane, ariko izindi zo ziri mu bishanga fiyo cyane. Hanyuma rero tuva aho ngaho bazava ngo bajya Japan, ariko mbere y'uko ko bari bujye Japan, ejo itangazo ryarasohotse Formula 1 ndetse na FIA bemeza yuko Bahrain Grand Prix ndetse na Saudi Arabian Grand Prix zari ziteganyijwe kuba mu kwa kane zitakibaye, bitewe nyine n'iyi ntambara ya Iran irimo iragenda ibombarida nyine ibisasu byayo muri ibi bihugu bya hariya mu burasirazuba bwo hagati bw'isi, aho nyine Iran Amerika iri kwirasaho nayo nyine ikarasa duhugu twari twa Amerika. Rero bari batinze gusa nk'ababikansoringa babatereka turebe hari igihe intambara itazatinda cyane, ariko Iran ikomeje kugaragaza yuko nta mikino ifite. Ndumva na kumugoroba hari igihe isasu baraye barashe Dubai. Rero ibyo byose bikaza abantu bakagira ubwoba bati ahantu hari ibisasu ntabwo twajyanayo, Formula 1 yacu ntibibanze bihoshe. Ariko rero ubwo ngubwo izi zirahosheje, ariko hari n'izindi Grand Prix ziba umwaka wenda kurangira, izo bita za Abu Dhabi, izo bita za Qatar. Izo zose ni ama Grand Prix nayo ashobora kuzakansoringwa nitugeze icyo gihe intambara ukuntu imeze kino gihe, ariko izaba imeze muri iyo minsi nyine. Ariko ni ibintu byo kurindira. Rero meanwhile tube tuvuyemo aho ngaho mu gihe harimo Formula 1 aho bita muri Kenya Naivasha. Abantu barahazi, habayo pariki ikomeye cyane, ntibuka izina ryayo, aho bita Naivasha harimo haraberamo rally, shampiyona y'isi ya rally. Ariko muri rally ukuntu ibintu biba bimeze, iyo hari kuberamo shampiyona y'isi aba ari kuberamo amashampiyona nk'igihumbi, aba ari y'isi ya Afurika nari kujyamo n'iy'ibihugu nayo bikagiramo icyarimwe. Imodoka ziba zigenda zose zisiganwa, hanyuma buri muntu akaza kumubarira amanota ye bitewe n'aho ashaka yuko amanota ye bayandika. Kandi njye amanota nakore hano nibayandike muri shampiyona ya Afurika, cyangwa se amanota yanjye bayandike mu cyiciro cya kabiri cya shampiyona y'isi. Biro biraberamo rero Naivasha kabisa, yo bita Safari Rally. Irimo iraba guhera kwa kane kugeza uyu munsi ku cyumweru nibwo iri busoze, ubwo no kwa mbere zabwiye ko bizabyarangiye. Gusa bwa mbere byibuze mu mateka ubu ngubu u Rwanda narwo rwohereje ikipe yayo. Ikipe yabo rero ikaba ikipe y'u Rwanda ifitemo imodoka ebyiri. Imodoka imwe itwawe n'uwo bita David Giancarlo, hanyuma hakaba n'indi itwawe sinibuka neza indi kipe abayitwara, ariko ni uko nguko ibintu bimeze. Ariko hakaba ari uwundi munyarwandakazi wacu urimo uratwara, ariko utari muri ekipe nationale, icyo nakwita nka ekipe nationale, ahubwo umukobwa wacu bamwita Queen Kariminya. Ari mu ikipe y'iyo bita BPR Bank Populaire. Ikipe we imodoka ye irimo aho ngaho, ariko mu ikipe ye afatanyije abo bita ba Karani Pate nabo bafite indi modoka yabo. Ni ukuvuga ngo iyo kipe nayo ifitemo amamodoka abiri. Rero ni ikintu cyiza ku Rwanda kuba nabo none bwa mbere bari presentinze mu gihe bita Safari Rally. Ni ukuvuga ngo nk'ejo cyangwa nyuma y'iminsi nk'ibiri nzabwira rizatsi zo muri iyo rally. Nabyo ni ibintu biryoshye, ni ibintu byiza, ariko nabonye icyondo ari ikintu gikomeye cyane. Amamodoka y'abazungu arimo arahangayikira ubwo gatabo ngaho. Ariko ubwo ngubwo muri etape zimaje kuba cyangwa mu stages amaje kuba, umufaransa bita Sébastien Ogier niwe ashobora kuba ari umufaransa cyangwa umubirigi. Sébastien Ogier niwe umaze gutwara udustage twinshi, kuko amaje gutsinda mu stages tugera mu 8. Hanyuma uwo bita Olivier Sobaga we amaje kuba yakuramo stages 6. Hanyuma uyu Sami nawe afitemo 5. Rero nuko bimeze, ntago zo ari nka ntuza finale. Uyu munsi haracyari izindi stages bari bwirukanke, ariko ubwo nyine urumva yuko abawina bawo bashakira muri abo batatu hagati ya Sébastien Ogier, cyangwa se Olivier Sobaga n'uyu nguyu Sami.